Postna pasta sa brokolijem. Sastojci za postnu pastu sa brokolijem: 500 g brokolija, 400 g postne testenine, 3 čena belog luka, 1 dl maslinovog ulja, pola kašičice iseckane ljute papričice, masline, biber, sol. Postna pasta sa brokolijem se priprema na sledeći način: brokoli operite i rascepkajte na manje cvetove, zatim ih obarite u slanoj vodi i odcedite. Na maslinovom ulju kratko propržite sitno iseckan beli luk i ljutu papričicu. Dodajte brokoli i začinite biberom u zrnu. Skuvajte testeninu u slanoj vodi, odcedite i properite hladnom. Prebacite je u tiganj sa brokolijem, vratite na vatru i mešajte dok se sve ne zagreje i lepo pomeša. Ukrasite maslinama i poslužite. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.